pan berpan aulia, pan berpan ulama, pan berpan orang soleh masuk ke sholawat naria karena idilma beda sholatan kamilah dimasuk kabi kangkui memasuk sholatan kamilah memasuk sedoyo sholawat sibului kama'buri nyamana sholawat sholawatan kamilah sholawat nafas, sholawat nikah masuk karena beda sholatan kamilah sholawat ahli langit, sholawat ahli bumi kabul kama'buri menpolana sholawat nikah setong bahana cuma pasti racik ben ulama-ulama pada nama kanan racik setong pun pas gila racik dadi masakan nikah sholawat nikah jadi sholatan kamilah pasu akhirat pinya mana kamilah salaman tammah